Au leo mafilo ai nei ma le sunga ya la lovi mai I le company el business system limited I Taufusi. Ya fa la wilo fo inisio vaenga mai se la va ia ole au nanga le tatu company fa pe foi ia le tapena to le tunu mo le fa amati ole nei sanga lu o lu sulima wa nge ila so muli February ta lo mati ta lo fa la lovi ma lo so fo mo le ta Kaya manui la o fionga a lua fisili ya te tonu o le o tatu ia fo I tatu pukala masan ia o le nganga fia moli o le fa malo le la usu ia me se fo o le nga solo il tatu malu tatu tinu ia ife au matiu te fa peo ngaluenga ia le ai me se le o alu ma fa na ia o e pe ia tau te PCA ia ai mana tua au ne ngalo fa na ula onga ia au o le future le po le lumana ile o tatu ia me se ainga mafianga sa o le ia o le nganga lava na tatu company ia mai tatu la uma I le matua pule fa pea o malo tata o finga luenga mo le nganga o le fa malo ma le fa malo tawa tai paanga tato company ini tau fusi ia paanga I loto pa ia mai so tato mo tele sala fai ia good morning malo le alus wa mai o le tai oli la lovi ia wa ke lo ai le fisidi ai lo nga fisidi ku lo makua ia o ai le la fisidi wa mai ia vai ane mai o le tai fo vai ane la fionga ia mau al malo si fa fo wina le fia ia o le toi aso le nei masina ia a o le aso fo o le fonu ono le tato tnu ia tatonu solonga le mea uma a tatonu lo sili ia o le e moli le nganga faftai tato company paanga na fa fifata wa I le tato back to school ia o le tasili na o tato fa la wiloa a bitsilin tele tau sanga uma ia o le tato tapinanga mo alo ma fa na ia o le nana fa ma e ina I le vai aso tu na I le aso lua o le aso tu na ia tato pa uma tato fa pto mo alo ma fa na ia ai le tu ai lo wanga ia tu tonu pole ale me mo o mia o le ale o loa o lo mana o mia pe te uto mana o mia e alo mfana sua talatu au fa fisili e ile no ma fa e ona to vatul pa na ia pe to a tapena le lei atu ia se tau le lei mo auto fe fa tau inga ia mo le se lau se fulu paseni o tapena ngal fana mana ia ile vai sol nei wa le to back to school nei fa na ule so vasogi vaso nei le mai le pe e tato mai le anga e tato tau mo le ana fa na solo tato fa na wilor tato company ia ai mana tua o le pe o malus anga lava na le tato company lo sili o le tu le nai tau awa onga ia ma o loa awa ia ofisa o mauta malawa ia ai o le ale o loa pe na fa mana tu le ale o loa mo o mia alom fa na se taimila tamai o no fa le anga ina le timunga ia po se computer foi o fa le anga ina o no mo tu si o le le fa ima fe mo wa mai ia vai ane ale le tautua malenga lu puno wa le IPC le o le tala malam lama e ia o loa fa le anga ina o lo su atu tono tato company ia em fai ona tato titilo te fa fo wina lo computer ia o laptop alum ale lo fanau ia titilo nga I o lo tau nei pe o tato o lo faluina I lungo tato power outage special ia o tato UPS ia o UPS na em fai ona pui ia tato me to tino ia mai le fa le nga ina I taimi power switch e fe lo le taimi e pe le power pe mo tsele tisi na I lo le afianga o tato o lo nei pe a power switch wa tamafona le motu tasi ato ola mai ia e to ola mai wa mawalunga le tisi ia awa te le fo le no em fai ona fa le nga ina tato me to tino ia le tau le na le au nanga lau company su tala tu au o lo o yaile o lo e fisu yai pe fa fo ia le na fo o la fo I mo le o lo e pui ai te pe o tatu UPS nei o kamanga le mai pui la masini ia sa o le computer va nga uma fa pena
Ia, aina I whapea fo ina o computer mai ngana, e mwhai fo I ona se whema iei lau TV, wai peo tātou olo anga ngātani, o lau pusa aisa tuu iei le pao I le UPS, e mwhai ona pui pui ato I tu atu ia te oele taimi wale, au ngatonu lawa nā tātou olo ni, li se fulu na se fulu 5 minute depende lunga le malosi o le tātou UPS, e tu atu ia te oele tamai taimi na, e mwhai ona e alo e ka pēle le, vai ane tai au. Rongo winga wa pe fa fo se ina pele power. Lai ala e ola ala o pusa aisa o la TV for another 10 minutes or lalo me o full minute. Ala kolo le ka pele o ke minga. Sa o le. Okay. Ile au wala e sefe mai na ilo o le tu o ya fa pe o la e okay le UPS ya te le lo o la fo I power search mai ma le UPS ya e no fuma e Mautino, o loo iai au wala ma vaenga umame e fesoso ani ai. Ia, ele tau se feina o lau se leni. Ia, au te tonu la lo sili o nei tai au lau tato iai tonu la vailunga o le isi fo ifa ptoa tato o tinu. Ia, ma le tato company. Ia, e lau ngatasia umaili to tele o le atinu. So se e kalesia ele metotisi, e whakasa, ele tato whaamati. Ia, tele malana no inisio tātou whaalau I loa, o tātou o loa fo I o loa whapeo na whaalau inga I lunga o tātou whaamati. A le tātou whaamati, na amataina le asu se fulu fitu o mati. Ia, February. O February. Se ia pa ia le asu lua se fulu lua o mati. Tu sa. Oinga lawa leva na amata mai tātou whaamati. Mana ia. O na o ti tilo whana le I tāpenanga ma, ia o le seleni fo tau sa I linga o seleni, ia, a le nawa taati atu tātou whaamati I lunga o le tātou Facebook page, ia, o tātou TVs, mana tua o tātou brand o tātou TVs, o lo whaaluina I lunga o tātou TC whaamati special, o le tuainga TCL. Okay. Ia, ma wale tolu se fulu lua I nisi, fase fulu I nisi, fase fulu tolu, 5 se fulu I nisi, 5 se fulu ma 5, ono se fulu I nisi, ono su 5, fitu se fulu 5, valu se fulu lua, ia ma le hiva se fulu valu I nisi. Mana ia, sorry. TV, TV. Ara pe lo winga va pe le sa fale nga ina lau TV le paoa le nga fale tonu mai e taimi o lopta ingo mtangi ma fa tau le ia la fa matide fa tau lau TV fa tau i lo markama nga li la lo vi o le UPS se fele ia mana tua o le famanatu ia lau company o le oloa ia o le oloa e mai lau company o le se leni e watu lo le oloa I tua mo tatu company ia o le mea to tino oi e te tau whela ona pui ma te kia lei ia o lau se leni o le manu manunga I mau lau se leni ia ona o vaenga nei le maalo fia o le tātou tau ia whapea o le tātou e tise ia o tātou sizes na ai o le isi whamanatu o le male tua lalo le tātou company le ne vanga tai au mana tua lo sili e ia tangata e whapea o le whamati e patinoi au lotu ia a le au ngale na o e whaalau tele ato e le tātou company le tātou whaalau lo ia e le ngata e maua i le taimi e whai me le lei e mo le e kalesia ia a le upgrade fo ilo mota maro lao mana ia au mai e whaatauina mtapena ina le whaamati ia me I mai e whaisau upgrade ia whaala po alau TV whaala po ale ata o to ina le sau tonu o TV mana ia ala e fia o lau investment fo ina le ne amtanga o ne tausanga tu pea lua o ngana ia o tātou TVs na sau ia tātou pusa aisa, maua tātou pā fridges, 5 se lau iwa sumiwa tā la ia le whasu whalita. Ia o leisia tātou pā fridges, se lau lua su lua lita. O tātou pā fridges ia e au ngā mo whale maututongi, whale apitanga, ia e au ngā fo I mo vaiane tai o poto lom tua matu ina. Ia vavai ese atu ia la ua mea tu aisa e tu
to tono la o potsu awone to tango I fana awal ko ke wa te ya va tu le apen ko ale alto ina ya ole energy protein drink to in ya to ta amino tu le 5 minutos ola tu mai friti le ai sa la sa ai kalan ko iga ho ya li la no vi ko sa ole ya ke sa ko kula ka ole se ya ale ngale na titilo na ya le ya nga o tatu lo ni ya me ia tulunga e tātou pusa aisa la poa wa iai le tātou lua se lau valu suono lita, tolu se lau se fulu lita, ia fa se lau lua se fulu lita, ia ma le tolu se lau tolu su fa lita. O le tu a inga le tātou pusa aisa le nei lua fasilu ta tonu o le te mai e te on sila fia foi ua le tau vaitau. E tau matua na o iai. Ia, o le tu a inga le tātou pusa aisa, o le White Westinghouse. Ia, mantua le White Westinghouse o se tasi o brand na wiloa a Amerika, o lea o to e saulo na Renew, ia, o lea wala no amai lau company. Kusare o koe upgrade mai fo. Upgrade mai fo i tātou White Westinghouse. Ana ngata le saulo le White Westinghouse i lo usi la fia, ma lo mantua o le ile vaitau o luafi. Okay. Ia, o na mo o tula, ia, a te o to upgrade mai, lea lau to e amai lau company. O le tala fia le eise tātou pusa aisa mai pusa aisa uma lava na whatawina o toi fo i atu. Okay. Ia, a o lalo fo i o nā ia inga i tātou warranties mai whapena. E ono masina a le tātou warranty o lo o iai fo i ia tātou specialist. Mo vaenga nei. Ia, o tātou tanoa fo i le warranty ne vaenga tai ao lofsili. O le tāua ia o le vaenga le ia nofu mamlama tātou atinu. Wa iei le isi tangata. E whaatau le o loa ona o le titilo atu e lua tausanga le warranty. Okay. Ia lua tausanga, tolu tausanga. Ia o lau company. O le o loa o mātou au maia po le mātou range. O mātou au maia ma le mauti noa o le itu ainga le lei. O le ono masina la le nā o se taimi pupu. Le umia le ono masina. A le ono masina na utu atu. Ua mātou tu atua le oloa iau a au. Ma le mauti noa ia. E au le ono le se fulu ono tausanga. E o la ilau oloa lea. Po lau pusa aisa po lau TV. E au noa ma se whaale tonu. Lono winga o le tala foi le la tamai. Pe o tātou e whaalango lango te le mea leo le warranty. Ala kolo le kolu masinga lea. Ngasa o nga whai ia lea. O le mawhau le mea lea. Le whasi pepa lea e pe fa pe na mana toni sia mana te lau to la ni te ala vi e pe ole aunga na ole nga fo na tato po kalama pini e fa malama fa manat ya va inga tauna ine i tu fesili fo i pe fa inga tai fo yo na fa tau tato lo wa e pe ole si aunga ole si mafu anga na ile to tele oni sio ainga e fa inga tai ya on upgrade fa pe oi solmana ya tv le ona ela ititilo na warrant ya ole mafu angale na lena o te tono mato wal company pitsile na like titile le lifespan ole warranty ya sa mato ye le tasit sanga ya le la tu mai le ono ole titilo na se lau se fulu pasene le leima le anga ta o loa ya ma se tau fai e foi ma sa wenga ora tala o e sa noa la sunga la lovi e le va le vala o mai pe fentu atu le numero o le tato company phone number ya mana ya le to rine la fai lo tu pe la lovi numero tato o tatu numera ia o tatu la lai tau fusi o le lua tolu fa ia o le lima tasi lua fitu valu mo le tatu motele sa la fai ia ma le tatu la lai loto pa le lua tolu fa tasa tau fusi mo le lua tolu fa ia sa le longa le lima tasi lua fitu valu ia ma tau fusi le lua tolu fa tasa ia o vaenga o mana faftai foi o nau fa fisili ele si mafinina ia mana tua suane fo i lunga tatu Facebook page a whaafainga tā fo i ona e wala au mai ona wale mawale numero o le naita tau te iai lunga o le Facebook ta inga i lunga au penga te whailang ia asiasia tu Facebook page drop low message
drop out to sau message instant ala lo to reply e mana ia foi o le o lungo o tatou Facebook page e mafai ona matu o vatu le ata e mafai ona matu o vatu le specifications o tatou ulona ia mo le malama anga tili ai le i suma e fatawina ia malo faafetai ia sala peise sivaega o totoe lausuga lalovi ia o iai nai minuti o totoe o le taprokalame lenei taeao ia aftai lo sili o tatonu o le isi au te lenga o le tatou faamati o ia tatou pa umo tatou la au sui ia sau ia tatou overlooka o ngā mo whaletua matausi ia o ngā tusi maa le whanau ia o tatou stima po o tatou auli ia e le whaongaina ia plate wana le e le mwhaiona e le whaongaina whataatielu na le ofu e le pipi i le auli le ofu e whaongaina le vevela ia e stima ile ofu ia ona mafolo le usala pela henga lo alo ia le ngalo la kwa talo ia salis le mama fola me ia ai man tu orfa mati lo si vai se aua ele tapena e tu fanga tato famat tapena oi mo se me alo fa fenga ia nga ia tato vai ngani wa pe tato la ena ia e va vion fa la ngina tato audi masan ia na we ile ia la stima ia mo le me alo fa tato Fafianga mana ia ia nisi vai ngo toe la sunga la lovi ia o le ala tuta tu o telenga o tatu furnitures ia kabineta kapoti display unit ia o tatu computer desk mo alum whanau ia le ngatele nā o mauta malawa o tātou e kalisia sau ia tātou laulau whaamoe maua tātou laulau whaamoe whaatawha umi masani ia laulau whaamoe la poto ia se fululua futu ma se fulu lima futu le tele maua tātou paipi chairs so tātou no four plastics ia ngai mai ia tātou piano okay to tasi le tātou piano lo whapeona whaatawina le nei taimi o le tātou Yamaha PSX R900 ia o tātou o piano na ia le lunga level leo whaili mai whapena au whaipese ia fitu iwa afe lua se lau iwa su iwa tālau whalui nai lua tu mole stand ia o tātou PA system fitu afe iwa se lau iwa su iwa tāla alua tu ele lua speaker tolu mics o le mixer ia mole tamai PA system ia fitu afe iwa se lau iwa su iwa tāla ia o le tātou whalau lorna nei vainga tai au whaamafa ia i le tātou porkalame o le tātou whaamate special ia ele ngate le na o le tātou power outage le na umai lunga ia tātou updated tātou Facebook page ia o le whautuanga le tātou po le tuolalo le tātou company o le te leo lau fua i lau whaamati ia o le te leo fo le na o lau manuia ia whaftai lua fsili mo li le anganga whaftai le malo le tātou tunuu ia whaamanoa ina o lau tu taimi ia mo sina whaasalaunga mo sina whaalau loa fua le tātou company ia mana tua le lei o lau Business Systems Limited o le tautua ua fase fulu valu tausanga i tono le tātou tino o Samoa mai le tasiva fitu su fitu se pa ia malua felua suma lima ia o lea lava tautua mo lo o tau mamalu ia awase o loa le lei ia mo whatau inga fo ia mo le malu se tātou tino o fsili o tātou whasalaunga na malo whaftai, whafonga le tunu le sunga ala lovi o le sui o le tātou company o le Business System Limited. Tele ani si vaenga i tele foi ofisili a le matu o lalo malalovi su me le tātou ofisa e te talitonu ai. Leo to iwa minuto turn ta leo le iwa nei tai au tātou se Asian tātou musika to e whelo ai malalovi o le Business System te mi masani i le sfarilio le veas fau.